Putalung pegah taknya. Apabila kita tanya tak khidmat kepada gure, tanya mendapat keberkahan. Waktu ta'ah kan mendapat keberkahan, kita tanya merempak macam. Pertama, tak perdamaian. Ya, Masya Allah. Ya, tiga. Yang pertama mendapat yang kedua merempak pang, yang kelima merempak har, yang terakhir merempak darah nyan wahid iman. Hai mak. Nyo anik model lagi nyo cini kalian koro. Nahe nyebut. Nahe. Cini kalian nahe. Ni kalian nahe. Iron pada bawah ni kama. Yang pot-potnya pada bawah ni. Oh, berarti kah? Yang nasihat. Pada bawah ni. Baik malam ni kulung malam yo. Pada bawah dua. Sabar. Tabah. Tabahnya ke nak kemang o ni. Nah, kemang ah. Berarti je bila. Pada ora. Pat lah. Nyo akai tungku bodrek mendum yo. Ubat sakit ulai yo. Kita yang buat gurih pai. Long urung semubut mak. Long semubut beno serta beno. Asal long wo. Lalu mung ju. Watai kata ilmu nyan lonjuk tabah gurih. Balai je lonjuk anemi inang. Beladih lonjuk anemi agam bertar-tar teka. Cini kalian buat gurih-gurih kita nyong. Kiban uronyo tungku. Ada mujud gurih kiban buat jauh uronyo kau pegah juga. Baik dia pendam ni waktu tu mana mana alah aku nak pegah peraturan lah pegah malam nyo nak rinci tu ki pegah. Kiban. Uronyo pengumuman paling raya yo. Kok beres yo. Ada mujud kalang kulah. Nyo bodrek mak yo. Na model perkata nyo tak beno kok gurah yo. Ilakaidin tunggu. Ni bidin dia. Gad. Ijab bakulah. Icok topi. Ibuh laulai. Iruk gerom. Nyar tak beno. Na yang sabotek ilakaidin. Ko. Mici. Bedron Allah salah perang itu bang gesut bang silap aja kerong cerit nyambi pula belu gebedah gurai nang gerah cetret watih guruk long ilakaidin yang model beladih gurai permisi gad lakai tu permisi ya ji iputar likut orang ija teruk kenan ilop iu balai pah naik Ferdi hanai pakai kolor ijung ke tu ti Ferdi grup gede pakon anju ku cerita pakon bertambah raya alam pakon sakit dan pakon imak cukai ni krekekan ni lo kok berat perkataan mak yang mertuah kok berat head tu maka tunggu mak yang mertuah hargailah kepada gure-gure yang nak ibalik supaya anak drone akan mendapat keberkahan watai saah akan mendapat keberkahan anak drone sehingga kembali hai mak tanya orangnya perle anak orangnya bicara kaya kan nyo kan contoh dalam bulan puasa ni kalian naik kampungnya pak kecil tu pegah baklong ibu-ibu no perle anak konyan bicara dalam bulan puasa na tadarus ataupun ataupun ni melasah nyo tengku imu gutam ju nyo hanaruh kabut bekabut bakmi kucok lawak popok dilang kulah kutik kente ibadah amin hai tengku imu oronyan baraya ni ketengku imu tu nyok jaro oronyan baraya ikun ku imu raya long oronyan hana long kalon top melasah gethoi ku pajar raya kah ke kau ubut lam drone tengah ubut lam lagi ke awal ke raya maka ke kau ubut orangnya preheron tengah ubut lagi ke silom payah ramah gitu mikir leung ku imum cadang tan mayaknya itanyo mak lam bulan puasa tata gunbu kelakot bedah aning ertak-ertak benyo jak umlatah
truk kedih melasah tungku anaknya rai jakrong tungku tenteno ilu ono ijak belano ikalan pak kecil hai kajak pak rumah pak kecil kat tengok pak kecil ikalan kat tengok mantap tungku imu kagak pertama Honda kat tengok bere dusun dusun pika bere legupi rukok tanya ikalan kagak tamang oh kagak bere 28 malapan hanali tu apa nyampi mamput ke tali hana tuli kodon pintu-pintu kalau mengombok bere umlasah tu umlasah harta-harta beno ya watetro umlasah hai mak yang mertua hidup tu yang pertama icok lemi letak beno itu untuk babah tanyo tengah tatagung bersawo nyo karajuk buka karajuk tak paju sawo yo kai mutu yo ka leuhnyan ka biar ada kata guntut ikun nyan dia pahami tak dengar bet cicok Quran ju duk sari okey nyo tarik apa nyan tarik ino okey itanyo tengah tapu tapu di kompor segumbu puruknya anik dia tarik tu a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar. Ya Allah, siljal dro kau tunyan. Tenang hati itu. Itarik le siljal tanya. Ngan kai tima. Wattaqu waramah santan wal pegat timpan wal tamamus mamus tingat kok laga ayat wattaqu mai hantong pernah gebut hantong pernah gelok ayat Quran ayat uluhu tapi nyosang bat tengah Quran hani ulung ibut wattaqu waramah santan wal pegating pan wal tamamus mamus ayat luar biasa gepugo lako ge bang abang tengah ketarik nafas lagai motor sembati tetap nyan nafas tungku kelerak babah tibik rak punggung tibik gule promo kapalo ila koke aning ipak jumlah sah tengah tarik bayati nyompat bayati karal ge budah lako ge putran hai le abang cini kalen anak tanyo bang ipak tengah ibut imlasah hantong pernah long dengar abang sang bat tengah Quran ibut ge dengar tik lako ge pop ping dua ge wantangku tinggal lako hana ayat wattaqu yang warama santan wal pegat timpan disambung ni ayat becut wal tamamus mamus gekol lako ubeno ku karaya hana ayat wattaqu gekemba promo hai promo long kaco u dua boh kaco timpan kain tat kaning de anek kai pai melatha nyo model corak-corak model but lagi nyo metaboh gampung tu akan dau sa nani kalian hotel orangnya awak but pangkat reke dua boh iku dua boh hotel but wom lagi tikratul maut ha pakat masa ubut hana jakbut na penting jakbut ma na penting jakbut penting tat hai mak yang mertuah abi yang berbahagia nyolong perah nyo anak nyo mak titipan daripada Allah nyo titipan daripada Allah nyo tingah anak nyo akan getanyang oleh bakdro ni tanyo ragam nyo perumoh nyo titipan daripada Allah tingah getanyang bak tanyo lako dan perumoh yang kalau ku titip bak gata na ta pernolong pohana roh tajawub
hana ya Allah nyo akan celaka tu. Hai mak oronyan tinekalan kejadian daerah Gob, daerah Borokon, kejadiannya daerah Medan. Tapi uronyo tengku katruk daerah Aceh uronyo. Apa yang namanya? Yaitu begal uronyo. Kau nyawa apa kecil? Begal kana uronyo. Yang ipoh tengku asai urung tuha lewat jalan ipoh. Itak baru orang keju. Pakan anak banyak hanali didikan. Pakan maina tapi ma tengku lagi ma budi. Nanti ma budi. Nanti ma budi. Ma terbagi 3. Tidak utuh roh-roh ni. Nanti ni telefon pak kecil ni telefon lu. Nanti dengar pak kecil. Ma terbagi 3. Yang pertama ma budi. Putra yang pertama ma budi. Yang kedua ma batai mupih. Yang kelih ma anak rinyun. Anak pilih macam. Yang pertama anak ber. Anak budi. Yang kedua anak batemu, anak batemu pih. Yang kelih anak rinyun. Kini ngau begot. Kiban ma bude di kalangan anak bude. Di kala watai tacok tak tembak bude cikalan. Wing pe anu. Anak yang kaipanya naiwo bak mak lah. Naiwo. Hana di kala mak anak hana ijak beut. Biasa mentang. Hana giat tetet, kajak hang kajak ketan ku. Kawo hang kawo ketan ku. Hana tiak tetet. Anak bede di kala mak ka sakit. Aku sakit di kedih. Nyo yang pertama gepenan ma bede ngan anak bede di kala anak hatem jak but hana giat meketan hana kajak ketan ku. Di kala mak ka sakit anak nyo. Yang kedua ma batai mupih dan anak batai mupih cikalon. Ma batai mupih, na batai mupih rumah ni. Bena mai, bena kau. Anak bena. Anak baluh tak perkahwin. Anak baluh tak perkahwin. Nan mantang la kepeng bak mak. Mak, nebi peng banglah sakit obla pemper. Banglah sakit la kepeng bak mak. Mak piju juju ipeh lian ni tengku ah. Cina kalan batai mupeh tengku. Ipeh lian ni tengku piju juju ah. Watai karam mate mak pipeng bak mak pipeng. Wablo gah mate leke bak mak. Nyan ku penan anak batemu, anak batai mupeh. Yang kelih anak rinyun. Cina kalan anak rinyun. Anak rinyun tengku. Anak rinyun paduk boh pai mak. Panel he. Nyoleh pat apa dah tengah apa tu. Anak rinyun dua boh pa nyan ge itibarkan pa belah deh ibarat orang si inang yang belah no orang si agam. Yang anak dia tu sebagai anak yang pertama dan anak yang kedua dan anak yang ketiga dan anak yang keempat roh anak. Dikala sakit mak patah belah deh anak malhenyo merasakan merakakan sakit. Dikala patah ma belah no ayah belah no anak yang mampu droh merasakan sakit. Dikala patah anak tinu nyan ma ngan ayah merasakan sakit. Dikala anak bangai tungku hana jud ilmu agama getem tungku lam ujun gejak bak walid gak pegah walid. Nyolong jok anak lon bak dron walid. Walau ne pegat apapun der dan tantangan walid. Nyo anak lon bercarang walid. Dikala long hai mak yang metuah. Long hai awalid lam kubu singa bejit ke anak long nyo yang semano lun bejit ke anak long singa nyo ke yang ud bak wajah lun hai mak. Dikala kita nyo watai ke pegat pengumuman so yang semano tu. Dikala anak inang mak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengharapan tanyo seorang ayah, pengharapan tanyo seorang ibu. Dikala getanyo ka terbaring ba tempat anaknyo ke yang semano getanyo takun ba anak temantang udip anak nyo semantang sehat ayah. Dikala long kalawa ba gata anak singa gata anak ta semano lun anak gata anak singa ta semayang kelun anak gata singa anak talake meah ba urang-urang kampung anak apabila long na dosa-dosa ngan urang kampung siap menan getanyo tengku
truk motor ipuo dari Bandar Aceh. Ui, 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 ui. Urang duk berkampung katruk apalah kai puai Pak Bandar Aceh. Kami kenan anak tungku yang nak bak balik abadi no. Ila kaidin bak abadi sang ayah lun kagua ba Allah. Ubena bandiwa kenan di kalan tenda kadiruk le anak muda. Wate tenda kadiruk le anak muda. Bak wate nyan ke diplung anak nyan gecok le tungku imum gua. Anak bek klik li ayah kajroh. Ayah kajroh. Oi ayah. Gepegah le gure anak. Dikala getanyo ayah getanyo wa ba Allah. Bek meratap-ratap, bek klik-klik, bek momo. Nyan akan siksa bagi urang syek getanyo nak dengar. Igebut gepono di walid. Tingat yo tai balik nyo apabila long klik ayah lun kamati, ayah lun kenang sengsara, berarti lung hana rida, ayah lun wa ba Allah. Kaku dikala bak watenyan tungku gecok lepak gesi anak tamang dalam. Bot sama-sama ketua pemuda tungku kedih udalam dikala bak wate kata bot udalam singoh bengoh tungku sama-sama getanyo lakukan fardu kifayah dikala bak wate kaluh tak fardu kifayah tungku tente tungku anak yang karayuk bacuk ila kaidin bak tungku imum nyo pengharapan tanyo ayah dan ibu sekalian. Wahai tungku imum Nabi idin kelun long nuk play itrakir bak wajah ayah lun nyo. Beda tungku imum semano dengan anak semano mak. Kalau pegah naga tungku imum. Tapi nyo anak dikala tungku yang metuah di play bak wajah getanyo. Dikala i leboh macam kali tapeduk yang pertama i hana berjampu. Yang kedua i bungong dan i kapur leboh peluk. Wate saah dicok lampluk nyan tanyo ka terbujur getup ngan ija sikrek. Anak yang pertama apabila nak anak terleboh anak agam dibedah anak agam yang dikun wahai adun tamang udalam duk ba ulai ayah ico anak agam ipudu ulai ayah imung ulai ayah ibadah anak sabot anak yang kedua bedah culok gaki uyup pusat ayah iculok gaki sampai tu anak yang kelih hidup bak gaki ayah pedro anak tungku yang pubut fardu kifayah ketanyo yang kata wa ba Allah bak watenyan dikon ba Allah ya Allah sebagaimana long play inyo bak wajah ayah lun lagi inyo gleh menan ke begleh dosa ayah lun ico i play le anak rab ikon ba adun dikala long play i bak wajah ayah adun kapuka jaro bubacut-bacut adun karena sakit hat wate saah getarik nyawang oleh malaikat. Bak wate nyan dibuka jaro le adun bacut-bacut tungku ret wajah celah-celah getanyo. Bak wate nyan tanyo terasa mak tanyokan mate tanyo gepulumpo oleh Allah Taala. Urang matenyo ibarat lagi tamulumpo. Dikala bak wate nyan ke dipuruhung diud bacut-bacut. Bak wate diud le adun ayah sebagaimana berokan dron mantang ubun lon na mata lon long ud ne ud ba wajah lon uronyo ayah long ud wajah dron ne dikala bak watenyan leh ismano getanyo leh ipu kabeh mandom anak getanyo tungku berserta tungku imum berserta pak gesi berserta tu haput icok tanyo tungku ija putih yang kaleh dipring lehnyan ibut tanyo sama-sama ipeduk di atas ija bak watenyan dikun ya Allah sebagaimana ija putihnya ya Allah nabi ya Allah ko urang syiklun ya Allah berputih dosa goknyan dibalut tungku yang metuah rab dikat bak watenyan ke dibut getanyo sama-sama lenyan ila kaidin bat tungku imum wahai tungku imum memang drone uronyo yang putunyo kamu lam kampung wahai tungku imum ngan urang silon tungku imum ngan urang silon tungku imum ngan urang silon tungku imum long uronyo perlelo dang imum tungku imum nabi idin anak bedah ya dang imum bak watenyan ibedah tu tungku anak yang kamu pom gepegah legure hai tanyo yang agam-agam apabila getanyo apabila urang syik agam wa ba Allah
bila urang syik tanyo watai saah ka terbaring ka gepueh hinan dikala getanyo watai tanang dang imum harus tadang ba'u bertentang bertentang ule. Ingat tanyo anak muda-muda dikala urang syik getanyo ka gua ba Allah dikala getanyo watai saah ke perintah le tungku imum bedah jak laju bertatepat dang. Ingat uronyo malamnyo bujit ke ilmu tu tawatai saah ta bedah tajak laju tadang bertentang ule nyo apabila urang inang mak tanyo wa ba Allah nyan guyudang bak tentang pusat bersejajar dengan pusat. Kenapa? Di dalam pusat ini ada rahim. Rahim itu adalah tempatnya kasih sayang. Maka deng inan dikala kata tadang tu Allahu Akbar kaluh di semayang tungku bawa teh kaluh di semayang ibadah anak ilakai kata penghormatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikun bak rakyat ikun bak urang jamaah nyo urang syik long nyo urang Islam tatu sama-sama nyo urang syik gata urang Islam. Mak yang metuah abi yang berbahagia apabila urang syik lon pernah goknyan gelakai boh limeng bak drone sabah gelakai sabah gepat 10 boh long selaku anak yang kagak kebah nyo ayah lon berokan pernah urang syik lon kan but kerja bangunan tapi urang syik lon but ke EU gop sabe but goknyan siuro ya EU sabe pernah gerah ke ucong u kede lenyan gepat umuda sabah ya teh pliu pu u de getak boh u gejep lenyan geco boh getik lambat seke kede pernah hana gelake boh unyan uronyo mandum urang syik lon yang gelake gepat boh u hana gelake pu kata pemaah bak watenyan tasuo itanyo mandum kalung pemaah nyan apabila kana pemaah Allah terlebih dile kaga pemaah dosa urang syik getanyo kapuh dikala bak watenyan hai mak yang mutuah singkat cerita lung pegah ya intat getanyo kedeh ujrat watetru ujrat malaikat tungku pad gedang malaikat yang gak setet yang geikutinya ubena tapak urang yang paling terakhir yang ya intat jenazahnya yang ke bak tapak terakhir yang keinan goduk para malaikat sidra urang getubit malaikat gesek bacut gesek sampai leboh langkah urang malam kabeh tungku giawo malaikat akan getun inan baru getanyo terasa bak wate nyo apabila roh yang god gecok le Allah gepoek bak langit yang pertama wate truk bak langit yang pertama para malaikat Assalamu alaika wahai roh yang baik gesambut dengan god le para malaikat dikala bak watenyan gekul le malaikat bak langit yang pertama maka petron bacut petron perlahan-lahan kedeh bak kubu bacut go petron maka nyoroh yang hanagot wate bak langit yang pertama ideh gesambut le malaikat ciok rohnya dari langit yang pertama rom kena ubumo. Hai mak kita bayangkan dari langit yang pertama gecok roh kita nyo tungku gurom kena na sakit hai wate getarik nyawang kita nyo ge pegah le Rasulullah yang ringan jindengo yang ringan be ile nak tanyang yang berat nyo yang ringan lo pegah kiban yang ringan go pegah le Rasulullah tacok sidra urang tapuek kena di atas mimbar lehnya tacok mata selat pagi syik taplah ino lenyan tahe tu tapluk tu rame-rame tabuh tapi Cina nak sakit yang ke lagi nya hai urang udep tak pedang ino metu ino tadang cok mata selat plah jino peluk tungku sampai tu baki talha tabuh tapi Cina nak sakit nyan habis ringan kiban ke yang betul wallahu alam Allah yang tahu. Yang kedua kiban tungku lagi tacok urang rombak jalan motor cok motor giling tapi urang yuek motor giling dari kaki sampai truk bau tak nak sakit nyan habis ringan. Yang kelhe kiban tungku lang kelhe yang mangat itibit lagi urang tungku tarombroh tanya mak i rumah wate taah tarombroh itibit reuh nak sakit itibit reuh nak sakit itibit nak sakit hana wate saat tak cuma tok itibir bak ming nak sakit
hana yang ke lagenyan paling mangan itibit nyawang getanyo bagi so mereka nyo ke orang cinta kepada Rasulullah, bagi so mereka orang takzim kepada guru, bagi so mereka patih amanah Allah, tatim sembahyang, tatim jakbut, tatim boh jakut, putra yang kali dititip oleh Allah bagi tanyo mandum tak kerjakan, putra yang kagelarang oleh Allah mandum tak tinggalkan. Nyan bagi urang nyan singo wate sikratul maut wa yakhruju minal halqum, dikala wate nyawang idang bak gar-gar getanyo inan ke getanyo akan getanyo lage tang-tang dan lage tam lumpo tang-tang. Bak wate nyan getanyo cukup berat sibuk tu mak. Cukup berat sibuk tu, dina sibuk tu. Kok berat sibuk tu bawa tanya di kalan nyawang kaidang nyo cukup berat sibuk tu. Pernah Syekh Abdul Qadir bawa tanya tidro Syekh. So nama Syekhnya bawa tanya ke dia Syekhnya. Igoknya anak murid ke tajai. Nyo dengar cerita yo. Anak murid ke tajai, anak murid ke. Tidro ulama tak pegah. Tapi di kala goknya wate saah gua cukup sibuk ke. Dina sibuk ke maka wate nyawang idang bak tenggorokan getanyo nyo bak watenyan getanyo ge pelemah urang yang paling tak cinta. So urang yang paling tak cinta urang syik getanyo padahal kan urang syik bak mata tanyo iblis padahal ipurupa kepada urang syik getanyo bak watenyan tidro ulama getanyo ge pegat oleh Allah urang yang nadaa kiban urang yang nadaa setengah kena mati. Bak watenyan ke bedah tu anak murid yak peintat di kalan Syekh bak watenyan kena wa ba Allah ibadah anak murid tungku wahai Syekh nekun la ilaha illallah nyan wate tanyo peintat urang-urang yang kena wa ba Allah dengar begat kebiasaan orangnya bati wate bak rumah sakit tak kalan wate you pintat urang kena mati lagi sandiwara. Muno cara pintat urung wate bak rumah sakit tak kalan wate tu bagian la ilaha illallah nekun ganggu lah ya ganggunya nyana le lagi yan kiban ti tungku muno la ilaha illallah bamna ni kedi yang kaidang di kala kau batuk ke pintat lom nyan kau beti la ilaha illallah im kan duk ikro nyokan tanya la ilaha illallah nekun mak apa nekun ya apa wate ganggu pok mate. Maka benar tajak ber dengar tabah-tabah surah maka gekele gure nyoya hana mu form nu tanya wate ke tanya le gure kamu form tungku rumah tamu pu tanya abati nyoy long kan hana mu form abati nyokon sok-sok jarang abati nyokon long kon sok wateh dron abati long hana mu form lama abati kan cara wate peintat wate mesti melingga-melingga orang abati. Gak tanya, mesti abatikan wate tapinta orang tengah sekratul maut. Kiban takkan abati, mesti contoh mun abati. La ilaha illallah kibalom abati. Bela ni kele. Tajuknya, ingat ju, aku penuh sabar. Kaku dikalah mak bawa tenyan kadi pintat. Syekhnya sidra ulama nyan ge asik. Ge asik. Dengan anak murid, ya Allah. Sidra ulama kamu. Contoh lu pegah. Ulama katanya wate tapi intat gasik kiban tanyo rakyatnya ho dajak bagi ho dajak mutu ulama tapi intat lagi nyan gasik retatnya ke balong bertuh tasik ju ya Allah tidro gure kamu ge semua bertabe ge pernah ke kamu tapi wate wa ba Allah go nyan ge asik bak wate nyan dipintat kali yang kedua. La ilaha illallah gatik long terkepak long dipintat kali yang kele la ilaha illallah gatik long pintan anak murid tungku yang bina lingkaran syekhnya bunuh pintan mandum dikala bak watenyan Allah
Gobi iradah kepada syekhnya udip kembali karena urang kepada urang yang nadaa. Urang tertengah kena mati. Bak wate kajaga rupanya anak murid kabeh pintan mandum. Gecoi saboh tima tengku. Gecipruk di atas murid jaga mandum. Bak wate nyan ke getanyang bak anak murid. Wahai anak muridku, pakan awakah pintan ke mandum. Pakan ham pintan lu. Wate long pintat drone mono malhega ngati. Puan pintan. Drone ulama kamu, drone yang purno kamu perti arah katanya, drone yang ulung mufom tapi watene waba Allah drone ngasih wate kamu pintar. Puan pintan tu. Gitu oleh syekh bak watenya, wahai anak muridku, berkata pule gata, dikala nyawang long idang bak tenggorokan, bak watenya deh bak pandangan lon, urang yang paling long cinta dan urang yang paling long sayang itu oleh anak murid kau paling ni cinta le drone mak lon padahal kan mak iblis menyerupai kepada wajah mak dan wajah ayah bak wate getanyo nyawang idang bak tenggorokan gebedah mak gejak bak tanyo gekun bak tanyo geme bak jaro mak saboh glahi anu nagrah tanu mak Nabi kedeh inyan kelun mak cukup berat gerah lun urang wate saah gena tarik nyawang gerah tungku bagaikan kalau seandainya saboh laut taple lam babah urang yang kena wabah Allah tidak memuaskan dahaganya nyan saboh laut geple lam babah tungku han pulih gerah tu nyan dikala kita nyo tahu wabah Allah bak wate nyan gekun mak Nabi kedeh iyan kelun nyawang bio tu ino kaidang bak gar-gar getanyo ane inyo sit kekah long mehai ane kan ku orang lain tapi nasyarat ane dikala mak bi kegata sipu sagai mak tanyang putra mak tanyang ane ci pegah Allah dua nyane mak dikala nyawang getanyo abu didang bak tenggorokan anak muda mi yang metuah bak watenyan urang gampong gepe intat getanyo abati jak ya pintat getanyo abu kutakrung jak ya pintat getanyo abu mudi jak bag ya pintat getanyo ayah dicetrung ya pintat getanyo tapi dikala bak watenyan iblis tungku cukup berat sibuk bak watenyan roh tak angguk tungku roh takun Allah dua tapi bak watenyan ke syekh nyan buno wate dipi intat le anak murid ge asik kalong asik halon tengkun kalimah la ilaha illallah tapi urang syiklun guyukun baklun Allah dua tapi halon tengkun man yang kedua bak watenyan urang syik agam lun geme makanan bak jaro dikala bak waten nyawang idang bak tenggorokan bak watenyan guyukun baklun ane nade tane cukup berat de long ayah kok berat de nyo makanan nyo long bi kegata hai ane tapi nasyarat ane ci pegah Muhammad sulit Muhammad ke Nabi tanyo you kun sulit lebli nyau akhir tanyo mak yang metua wahai anak muridku bukan berarti lon buno watek wadro ke tapi intat long halong long asik tapi kalau asik halon tengkun kalimah la ilaha illallah tapi long asik urang si agam lon guyukun Muhammad sulit man yang keleh bak wate detik terakhir long kena wabak Allah dikala bak wate nyan mak lun ngan ayah lun bak wate nyan gekun bak lun bid hanta temkun Allah dua bid hanta temkun Muhammad sulit nyo terakhir bila katemkun nyo mandua boh kujuk kegata i lonjuk kegata bu lonjuk kegata putra kun tiga Isa anu Allah ya ulah wate detik terakhir tanyo wabak Allah roh takun Isa anu Allah man nyoleh boh perkaranyan ke roh tak ucap wate tahu ba Allah ho daja dijawab ho daja lam nuraka ho daja abu lam nuraka maka melake tanyo tabi mak le tatamayang itu kuimum gekli abati gekli wate gumu doa Allahumma ahyina bil iman ya Allah
Nepohodep long dengan iman. Wa amitna bil iman. Nepohodep long dengan iman. Nepemate long dengan iman. Wahsyurna bil iman. Nebangkit long dengan iman. Wadkhilnal jannata mal iman. Nepetamang syurga long dengan iman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Takut nerima ya Allah. Gecok imatamu brok-brok tungku umum tinggal. Nyamban getanyo. Dikala getanyo hai mak yang metuah. Kaluh di semano le akal. Kaluh ya intat li semayang. Ya intat getanyo. Luh di kubu getanyo. Untuk malam jak tak dia. Jak tak dia. Watai kata jak tak dia. Perti tungku pak kecil ke pegawai pengumuman ni menasah. Nana pegawai pak kecil. Di mana pegawai pengumuman pula gaya ibu PKK pegawai pengumuman era ni. Sahabat long kalan uronyo. Na long kalan uronyo leheboh pengumuman ka bati kampung yo bati kan. Leheboh ino leheboh bati. Baklung na saboh meno jeneng le naino home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu yang nabalita, nyo kajuk meu melasa dikarenakan ada posyandu. Sekali lagi kepada ibu-ibu yang nabalita, nyo kajuk meu melasa dikarenakan ada posyandu. Yang belum nabalita njak melasa. Toyan. Ibu bidan. Nyan pegawai pengumuman. Nyai pak kecil belaganya nak tiru irone. Watanya pegat pengumuman nyan pegat pengumuman innalillahi bek kau urusan ku imum yan. Ya bek ayo pak kecil ku imum, sandra pegat pengumum. Pegat pengumuman. Sandra ni pak kecil ja. Ataupun ni muda pak ni muda pegat pengumuman ku garang. Watai ja kunan. Nyan cara pegat pengumuman beria urang la kampung macam wat. Bek hana meya bak kedai kopi geduk kero ginan. Pegah te hana urang ja baru meninggal. Buya pak kecil pakai teh rumah, you dengar bab rumah. Hai tadi dengar ke pegawai pengumuman nahi nagai sumar sikratul maut. Kebedah pak kecil tanya bab rumah, ci dengar dia. Inna lillahi. Natamahi baca pak kecil. Nyan urang yang melatah tungku urang yang nak bak kedai, hang kedai mecok tilop. Hai, icung melatah cukup gawak gusul gai tu malaikat mau ni pak melatah. Mandu murung ja tunggu. Nyoroh pak kecil lagi ibu bideh pegawai pengumuman atau ja. Badai cuma nasab mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nana saja. Nyan watecok peng BLT pak kecil. Nyan baru. Tibang ke pegawai pengumuman pak kecil don watecok peng BLT. Nah lagi sikratul maut. Pasti pak kecil menang pegawai pengumuman kan tu ya. Cok fotokopi jak melatah cok peng BLT. Tanyo yang uraga micong hana payah trun dengan bulai dada je juga dia uyuh. Tanyo mak bantah dengar peng BLT nyan lamblang bagah tengah ya cok peng BLT kanak-kanak tipak. Nah. Kaku dikala hai mak yang mutuah. Tanyo dikala kali dipegot pengumuman. Watai sah kali dipegot pengumuman tanyo anu nyo dego pegot apabila tanyo yang muda-muda bila urang syik getanyo yang wa Allah bila getanyo pak kecil urang syik tanyo wa Allah droneh bek lalo ngon kuih hidi kuih rusan gop rumah benai gede pusi tak pegot jamaah ino iron honija ja yak meratib idih yang berdoa doa anu mustajabah doa anu apabila iri kele anu apalagi anu yang berdoa langsung diterima oleh Allah nyo anu berdoa 70 buah tembok tungku melisut menansit doa mak ke anu tungku 70 buah tembok akan musuh putra yang gekele urinci jeut putra yang berdoa lemak jeut nyan doa mak mustajabah maka hana payah jak bak dukun nyompat na dukun paling raya irmo nyo mak berdoa tungku langsung jeut ya na tingat ni lu pegah BO hai Syekh Abdul Rahman As-Sudek nanturi Syekh Abdul Rahman As-Sudek nyo cara didikan ni putra je Syekh Abdul Rahman As-Sudek orangnya imam besar kayo kan
Pat imam besarnya di Mekah pi Madinah. Pat dia Arab tunggu dia. Pokoknya tanya yang tuan hak kau Arab dia. Pokoknya Arab ju jamak ju Arab dia ju. Kai goknya sidra imam paling raya. Dikala syekh bak watenyan mantang ubud retak ubud ubbo nyo. Bebeti mantang mu grup-grup. Dikala bak watenyan Syekh Abdul Rahman As-Sudek dengan ayah goknya undangan perte tamu-tamu luar biasa hebat-hebat, perte menteri-menteri luar biasa. Kakak dikala bak watenyan lagi kamu buno watai utamang tungku buno bak rumah pulan buno tak payah bu pak kecil. Kalih sedia buno makanan-makanan bak watenyan. Kakak watenyan go bedah Syekh Abdul Rahman As-Sudek gecok abe luar. Gecok abe, go sipruk mandum ubena makanan mandum sipruk abe. Hai pak kecil. Dikala mesti jamil 5 minit tik tak pertama kabeh penuh ngabe iron ke mana pegot. Nyoba ron ku tanya ile. Atuk tanya mbak mak. Pone didikan ron dengan dikaunya na beda-beda pohana. Iron ke mana pegot. Putane kun. Ke anu drone dikala kai ibu habe 5 minit tu kena tamang perte tamu-tamu yang hebat-hebat kai pro abe dikala anu diplung luah putane pegot kanuknya putai tibit bawah ni. Ha tin jawab boleh. Jawab drone le pemimpin kau nyomak kan. Bak pemimpin tanya ile. Putan jawab iron ni. Udah. Pasti tibit babah katanya. Anu atheka. Maka anu tungku ikut nyokake anu ase don ma ase. Maka anu tungku lagi ase akai tu. Pakon doa takun anu ase maka akai anu dayo lagi ase. Pernah takelom anu lemu kah? Maka akai ada cuma trom je lagi lemu. Tapi putra yang ke lemak Syekh Abdul Qadir Ar-Jaili. Nan tepu ke kun. Ishaq ya Latif, pergi hai anakku gata singa jud ke imam Masjid Madinah. Ha ni. Putra ke kun? Pergi hai anakku gata singa berjud ke imam Masjid Madinah. Kajud orang. Pak kecil kali ke lemak ke. Pergi hai pak kecil, pergi hai anakku singa kata jud ke kecil. Kaya kecil. Menanti tu haput. Ya, menanti perangkat Tuhan lain kali doa mandum. Itu kuampun pernah ke lemak ke jamun. Pergi anakku tinggal jut kawat sorting. Maka menan hai mak yang mutuah ilmu kan tu mak. Kan tu hai kan tu jong balenya kan tu watai batat anak ne kunjum no. Pergi hai anakku tinggal jut ke bapa presiden. Doa maka tanyo watai sah taduk dikala ka urung melinggai ayah. Tamu doa gekul le tungku imum. Tanyo ta pimpin sama dia. Nyo jut tu nyo hana jut tajuk pada tungku imum dikala kabeh tamu doa urang syik tanyo cukup senang dikala watai saeh geeh di alam partah. Bak malam pertama urang syik getanyo tungku. Bak malam Jumaat lam saboh-saboh riwayat gua urang syik getanyo. Gedang bak abah pintu gehoi getanyo mak yang mutuah siri bega paduk buga gehoi. Lo ulang 3 tu. Orang syik getanyo bak malam Jumaat gua gedang bak abah pintu gehoi getanyo siri bega. Putra gelake le orang syik getanyo gehoi tanyo siri bega. Yang pertama gelake bak getanyo kiraah. Gelake bak getanyo Al-Quran anu lun uronyo anu lagi karam ngelaut anu urang yang kamatenyan lagi ibarat urang yang karam ngelaut anu tak kirim pelampung kulung anu tak kirim sikret papun anu kulun long harungi kena udarat lam artian putra ke ayah anu tak kirim kiraah tabut Al-Quran kulung tengah malam anu dikala getanyo hai mak lu tak semayang maghrib kahana je tabut Al-Quran tak baca surat Al-Ikhlas so manteng yang tem baca surat Qulhu 3 truk Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik nak baca na urung baca watai sama dia harap-harap tak bati nan dengar bati kan.
Nan dengar kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad, pandai tulis kufuwan ahad. Nah kufuwan ahad inan. Nah kufuwan ahad. Hana kufuwan ahad inan. Putra tulisan inan. Kufuwan ahad. Ya, kampung. Kufuwan ahad. Hana apalagi tungku imam ketiga lomga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalat dohina. Putra kufuwan ahad. Nyan apabila siga tatim baca hai mak yang mutuah 10 tak kirim ke ayah yang nak dalam kuburan. Dua ga tatim baca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad nyan bagaikan 20 kata kirim ke urang syik getanya. Yang lega tatim baca qul huwallahu ahad nyan bagaikan 3 khatam Al-Quran kata kirim ke mak kedeh u alam bartah. Bakwatenyan yang kedua gelak kelom le mak getanyo le ayah getanyo gedang ba abah pintu anak tabi kelung doa bacut maka wate tamu doa getanyo nyo cara-cara mu doa cini kalen doa yang hana that perlen nyo na leboh cara doa bagci tungku imum cini kalen doa yang hana perle wate tamu doa le getanyo nyo ono tabuk jaro nyo hana perle nyo hana perle watai geduk londuk je benar bos contoh. Nah, watai geduk nah. Nyo nyam dah jaro. Nyo hana perle sapu ko nyan. Hana perle kaya ali, sapu hana perle. Sapu hana li. Yang kedua perle tatat. Berjaro lewat uleh. Nyo perle tatat. Ya Allah. Fojero ya Allah. Fojero ya Allah. Itu anik inang belah deh. Ya Allah. Anak muda je kaila ke fojeru lindo ya Allah itu anak agam belade ijih kaila ke lindo long ya Allah rabaro nyan langsung diterima oleh Allah nyo lewat tapi naladum ono biasa mentau nyo tertengah perle nah yang kedua doa yang hana diterima oleh Allah doa mengongong doa mengongong wate sama dia biasa. Kita baca doa. Jauh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mati kemandum. Ya Rabbana ba'lika karwa. Nyan doa. Nyan na kejadian tunggu. Nyan akan terjadi model-model lagi nyan pagi nyo apabila hana tabi ilmu. Nyo retaknyo. Ingong mandum nyo doa tunggu hana diterima oleh Allah. Toh contoh, tanyo pak kecil lang kampung tanyo oronyo kena ajak sama dia. Nah kan? Peluh dro ajak sama dia. Dikala wate tajak wate sama dia, lehnya berangkat sedeh. Tuha pakat jak termasuk tungku imum. Tungku imum guputar arah. Kan kenyambak rumah orang meninggal kita. Wate truk kenan pak kecil tungku kaduk lagi nyo. Nyo kaduk lagi nyo. Kah lehnyan gebod i lepo rumah. Gebod i lepo rumah. Kaku dikala bak wate kanyan kali duduk JJB. Gekun le paksi. Hai. Engku imum ha. Getanya bak ketua pemuda. Ku imum ha. Ho. Alah, ibak kecil kamu kat kot. Nyoh tente bak keri pumpun doa tu yo. Pakan hana kau pegah bak tungku imum. Angku huronyan kan. Wate tungi semayang bak kulah huronyan. Pernah ku culok jaro ngegetik lon. Ku cok jaro, ku pecum getik lon bagonyan. Pintan ku, dia ku bedak tamparo ko tiga huronyo huronyo pakarule. Bibit kah model ka pecum tapi getik lon tok ke bagsi. Wate lu ku pecum de ku imong ku cum ku ro ku teler. Kok kem, hai, nyo ku pegah bakah. Walau kah bengeh ngantung ku imum, tinggal ka undang nak dengar kajak kanu nak dengar. Nah ka bere. Kaku, makin bancaranyo. Ikole ni mudanya, le paknya. Drone pak kecil ju kadra drone moi phone.
Aku pegah bakah pegangan. Ikan nak jut ku. Geso lepas kecil kakak kape deh. Nah cara. Gecok mi lepas kecil. Ku tengok telefon. Tungku yang kepe hitam kiban. Ikan i hana gini kurah apa kecil yo. Be pakai. Ikan kiban. Be keno apa kecil. Be keno apa kecil. Nyopeng jut. Kedih. Oh bang memayang apa kecil. Memayang. Rupanya lepas kecil bak kalang-kalang nasiro tungku dengan geduk dengan kerahut janggut. Hana kadu. Geduk ko rawak pineh hina tiro ko ba pineh sago geduk tiro dengan gerahut janggut dengan topi putih kenang rudak leher krek ba ule ti krek ino ti krek tu ino le lemung ti krek bom sabah me biraya duduk nyampat kana nyo aulia re ke le pagi tunggu doa apa sama dia apa good kabeh kasenang pagi alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamnya kita nyo sama-sama tajak tadiah kena bak rumah pulan. Nyo undangan kita nyo doa yang akan dipimpin oleh Tungku Pulan dari awal sampai akhir. Oh no komantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan tambah kecilnya. Gejuk mimi je lo. Rupanya urang sampingnya kita yang bak anak muda samping pon kiban. Pon kita. Itu oleh anak muda samping. Alah, hai Tungku janggut hai. Puno tanyang pakai ike tanyang badro ni pon kiban. Ho, tinggal anak muda samping, tinggal ku. Nyo bek no polo. Tapi tiga ke ku jak orangnya. Nyo pi wate uju no orangnya mo hojak li. Roh mijak tak dia. Tinggal ku astagfirullah pungukun. Oh, yang kedua? Kedua tinggal ku long kulu. Oh, kabeh. Nyan doa ju. Oh, betul, kabeh deh. Takal uji poin konyan. Astaghfirullahal azim min kulli dambil azim. Kabeh. Abi. Lenyan fikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La illallah. Mandum kabeh. La ilaha illallah. Kabeh mandum. Ka leung jaro. Nyo ke doa mengongong yang hana terima dengar begot. Nyo na model lagi yang pakai cik tanpa ju. Hantruk doa gop. Harum pajuh makanan gop. Baik yang mengongong makan duri gop inan. Iron ngongong ju lagi tintu nak pudip inan. Pegah lom mangat hak makanan orang yo. Kan ni doa mengongong yang hana terima. Maka dro ni mak nyola kolako mengongong nyan pai duduk samping. Nyah nan teh pag lakai lako baru promoh baru tu. Nyo hati-hati urung mengongong baca doa ko bahaya yo. Hana terima doa. Pah lakai pon kai bere. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Allah mati kemandum. Ya Rabbana bi'lika karwa. Amin itu mandum. Nyah nampu mandum amin. Kakak lihat yang Rabbana atina fid dunya wa fil akhirah. Dan banyak amin. Wassallallahu. Fatihah. Amin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Cok sedekah. Cok sedekah ba urus ka beno po. Celok langkih lom. Cok langkih ya Allah. Watelihnya ibadah nak muda beno. Itayang bat tungkunya. Hai tungku. Dalam puluh tayang bat ron. Doa ron ni memang ka betul alhamdulillah. Tapi ba ujung mati mendung putra doa ya. Yang saboh tu ba ujung yang kedua bek kakarule putranya. Gesuot leurunya nyok pegah bakah anak muda. Tapi bek pegah bapa kecil gepoh ke dia mati ku. Dengar begot. Rupanya doa dua macam sakai doa ba uronya. Lain tingkatan. Yang muda-muda bek le kakaru kuah boh labu katruk ike gata nyan doa. Kuah boh labu doa. Man mate mendum taboh tu. Yang tuha begat ne pajo engkau gumulo hu lam rekung mate mendum.
nyan doa. Rupanya doa bak sama dia boh labu ngan engkot gumulung. Terima doa. Hana terima doa. Maka tanya mak yang mutua. Tawate tamu doa bujoh jroh. Ya, bergat tamu doa. Maka lam inti lunuk pegah tanya anik benar kenan dalam jamaah takziah. Kenapa? Karena nyo beta fikir urung doanya kapah mendum yo. Kapah mendum man alhamdulillah gampung tanyo nagu pukabut le abatino na majlis taklim loino kagu pukau royo letat ka macam-macam maka uronyo urang getanyo kalemu pom. Maka mak yang mutua singkat cerita nuk pegah. Kaku dikala bak wate tanyo kabih mendum segala macam kalu tamu doa yang terakhir bunuh tak baca putar tak baca so mantang yang tim baca surat al-ikhlas lehge bagaikan getanyo kalau tak kirim kepada urang syekh getanyo siga tak khatam Al-Quran luar biasa. Mak yang mutua abi yang berbahagia nyo kajum kapah poh kerap truk poh 12 abati lagi perjanjian bunuh watelung tanya kajut ono kajut manteng dengar kajut ono jo kapah 12 kadu wajum ka elo mangat ni duit ke kudang ni inti mentang lu pegah intinya yang pertama tujuan tak pegat mulutnya dengar pegat putra malamnya tanya jawab lehnya baru tahu nak makna tak pegat mulut putra tujuan tak pegat mulutnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contohlah akhlak pada diri Rasulullah be'ilean tanuk pegah ngon urang tungku gad akhlak ngon binatang kok gad akhlak. Rasulullah paling galak goknyan gepilahara kameng. Pakan Rasulullah galak gepilarakan kameng karena kamengnya binatang tenggiak-giak. Kameng binatang tenggiak pak cik. Sampai tungku gepegat dari Rasulullah gebi didikan kamengnya watai tamang watai tablo kameng tanyo watai tamang lampung mai ja ilikut anu ja ke sari ja. Nani kalen perhati ya. Nani perhati watai tapuka kandang itu bi lepon kameng. Anu fitibit baru itibit mai nyamban didikan gubernur le Rasulullah be'ilean tanuk pegah tungku gepegat akhlak drogo kepada orang yang caci maki kegoknyan walau Rasulullah pernah irudah ibabah so yang rudah ibabah Abu Jahal ipegat utusan bak sidro anak mudanya tip bengah apabila Rasulullah getubit bak jalan irudah ibabah soyu Abu Jahal tapi nyamban akhlak Rasulullah hana benge nyo lagi nyan pak kecil walau drone orangnya pak kecil dihina bak kedai no kecil hana pu drone pak kecil hantai mentang tapi orangnya sakit gitu tengok wate sakit drone pak kecil blo saka sekilo drone ja pun ikok nyan kok jai ngon Rasulullah menan kok jai ngon guh orangnya rudah ibabah ke Rasulullah tapi bak sabah uro bak watenyan hana le urang hana le ngon yang jak bak rumahnya sampai Rasulullah gejak urang yang rudah ibabah gelung bengah soyo hoka gusuot le urang samping urang nyan ka sakit go bedah Rasulullah go pedih bak rumah go tanyang bak rumah wahai rumah lun cok makanan buah kurma buah lang plastik lun akan lak kunjungi orang yang rudah ibabah ke lun go bedahlah Rasulullah go ketok pintu gejak kenan bak rumah orang sakitnya assalamualaikum wah padahal tidro kafe tungku irudah ibabah kepada Rasulullah tapi Rasulullah hana bengeh ke nyamban tingkan Rasulullah ko urang kafe hana bengeh ke ya waktu tak irudah ibabah kakeh getamang dudo ikun tu le urang kafe nyan ya Rasulullah memang drone ya Rasulullah super hebat Rasulullah drone super hebat ya Rasulullah walaupun long rudah ibabah atuh wajah drone ya Rasulullah tapi drone hanane bala ya Rasulullah uronyo long pegah bak drone ya Rasulullah yang yurudahnya benetepu Abu Jahal
Abu Jahal rudah ibipeng kelung tabi-tabi. 3 long rudah ibabah kedrona long bipeng kedro sabuh dirham lunjuk peng kelung ijuk. Oh, gekem Rasulullah. Ya Rasul, uronyo ya Rasulullah. Ikudron ya Rasulullah. Ngolong cukup jai ngolong ya Rasulullah. Tapi bawa tenyo long kasakit ya Rasulullah. Tapi hanaso yang ya jenguk long ya Rasulullah. Tapi drone yang long rudah ibabah long caci maki lelong. Tapi drone ya Rasulullah nijak kena bak long ya Rasulullah. Ya Rasul uronyo long mesyahadat long tamang agama drone. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nagat Rasulullah, nah hebat Rasulullah Abu. Nah hebat. Cukup hebat Rasulullah. Maka contoh yang pertama Pak Gesi, cara pemimpin tanyo ikut bak Rasulullah. Tanyo Abu mendidik keluarga. Contoh bak Rasulullah. Tanyo yang jadi pejabat-pejabat. Contoh bak Rasulullah. Tanyo yang mekat-mekat. Contoh bak Rasulullah. Rasulullah pernah berdagang. Rasulullah pernah berdagang. Tanyo linta anak muda yang tanuk mekawin. Contoh bak Rasulullah. Rasulullah ge mekawin dengan Khadijah tengku. Umur bak watanyan 40 tahun. Rasulullah 25 tahun. Padu tuha Khadijah dengan Rasulullah. Padu. Diknan tuha. Nyambat. Pakan bek tanyo ronyo anak muda mekawin sabon tenor 2 pakai 20 pejum. Jia tanya nyahane dia berlebih tanya bacut ngau rinang. Ya, maka gepegah le Rasulullah tanya uragam wate tamita rabaro benar perkara dengar anak muda. Yang pertama tanya anak dara-dara mita linto bertari bacut badro ke gah. Bek linto tehing yang betotang no. Ikah urang agam mita rabaro bertari. Tari kiban tari badro ke oh kami patai matang hantua kapo kajud. Nampom. Yang pertama. Yang kedua, giu mita tanyo orang agam uri ineng berkaya bacuat. Tanyo uri ineng mita lako berkaya bacut. Katim kah lako model Katim. Berkaya giu mita Rasulullah. Tapi kaya. Oh na tingkatan kaya. Wateta pajuh uronyo iblo makanan tuku. Na ke singa. Saboh. Mok beri kajut kekayaan. Bek hana sapu. Ikun le 3 menit ikan baru. Bang. Adik hawa burger. Gekal le lako. Pitang bong ipak kerubuh ju. Pitang bong burger. Maka mita berkaya bacut gepegah le Rasulullah. Oh na tingkatan kaya. Oh kaya bakdro dikajut. Oh sigaga wate gepakat le lako. Dek mandi. Maka tanya uragam you mano perumah sigaga. Dek biwau sigaga perumah. Dek beli balik tak 20 bak kan beta buka tu. Dek mandi. Okey, hot aja abang. Mano? Tajak ke desian. Okey. Kaku mano tanya kerupang dengku berkat hantam pernah kenang sampu urangnya lebo sampu. Gutai grup dengkom. Gu wangi. Lip berkan hantam kenang tapi huranya ka kenang lip dengku. Cok itangen tanyo yang nai tangen ban kuning nyan dengku. Ara baru kenang ipatu warna merah jambu. Itanyo linto kena ipatu putih. Yo yu kudeh bakso kudeh. Du ide. Ya. Nyai ke le urina sampai kata tak gatai. Hai kan gatai. Nyan apabila tame promoh tu runtuh dosa di duam. Itanya kan batak uronyo ka urik musuh bak contoh bai mama jaro pelung bak bineh laut. Hai. Rasulullah romantis Rasulullah tungku 5 perkara. Nyon romantis Rasulullah ku pegang dalam kitab. Pertama, romantis Rasulullah di kalangan perumoh ke Rasulullah pernah gemandi bareng. Gecoi sabah peluk, ya sabah berjana. Goboh ile Rasulullah. Ge mano-mano dua ge Rasulullah ge semano perumoh semano Rasulullah. Dikala tinggal sabah peluk tu ge le Aisyah, ya Rasulullah, sisihkan sedikit buat aku. Nyamban suara Rasulullah. Hai, tunggu. Hoda bulung, mutu perumoh dro lagi ya betul. Ayah, putan puo ronyo ayah.
hanapu dek, hanapu ayah. Tamang ju dalam ong rundung tak ada boh juronya. Hai mati tu, pu mati kameng tu limang bak pa jo ong rundung, hana ko mati. Cukup tenang tu, maka urina benar sifat kanaah, nan tepu kanaah. Arti kanaah mumadai puyai puai lako nyan pajo ipu engket karing lelako nyan terima. Be ipu lako engket karing ilako merempak pen 20,000 cukup senang gue ngitangen tunggu gue bilang engket karing gue lihat bak kering-kering teruk kenang gue puak rumah assalamualaikum isteri lo gedang ibu rumah. Wah. Aring tapi. Ai mau belade engkau si gecok karing bunyi gue puak ke dia pada mau kanah tu. Kanah tengok gerubuh pas tengok hang berdoa ya Allah nabi rezeki ya Allah anu batel lam ion lam anu batel empat lam belangang pam bro karing mandung alhamdulillah rezeki itu. Yang pertama romantis Rasulullah pernah mandi bareng. Yang kedua Rasulullah pernah gehoi ke perumoh ke Humairah kemerah-merahan sayang gehoi. Yang kedua Rasulullah pernah ngan perumoh ke lomba lari. Pakan lomba lari nyan abu-abu long dicocok contoh Rasulullah musuh perumoh drone katumbun ne pakap lung sigaga. Rasulullah dikala perumoh kok nyan katumbun nyan gue pakai pelung hang gue pegah bahawa gue pegah kah katumbun lari ya hana tapi gue pegat ke dro ke Rasulullah. Ya hai tinggal benga lomba lari dari jalannya sampai jalan je nyan gue petalo dro ne pek gue pemenang dro ne Rasulullah tabe-tabe tunggu gue petalo dro gue pelung tunggu Aisyah kok tiga gue pelung padahal perjuangan pu ne tiga gue pelung Aisyah ne ubud badan amban gue pegat Rasulullah gue petalo pok-pok je Rasulullah luar biasa isteri lo menang sekali lagi lega gue pegat aku pelung long rupanya balega gekun aduh hetat singgah sekali lagi ya pegat lom sampai badan pijut itanya orangnya perlai pijut jepel kena untuk jantung nyamban pegat je lomba lari kan yang keput yang gue pegat dari Rasulullah pernah gebantu perumohnya lah kau. Perumoh gecom-gecom, gebantu gecom-gecom. Ya, perumoh gerah piring, tanya tak bantu gerah piring. Tanya mak bertaat ke lah. Padahal urinangnya hana wajib mata. Urinangnya hana wajib bidi anu mit. Urinangnya hana wajib semurah. Urinangnya hana wajib tagun bu. Urinang cuma tolek dro tagai dan layani suami tapi nagetok inan. Tapi tanya urinang bertaat kelah. Kelako dikala wate yu temurah wajib tak temu. Wate lako iu tagun bu wajib tagun bu. Maka syarat pertama taat kepada suami. Nyan. Maka intinya pak silong pegah akhlak tacok bak Rasulullah apabila kita tatim tacok contoh bak Rasulullah maka kita hudip dalam kampungnya akan makmu sukses mandum kita singa akan tatameng syurga Allah. Kenapa? Karena didikan yang tacok bak Rasul kita pemimpin siapakah dia yaitu Muhammad wallahu alam bisawab lu jaro. Oh no komandang mak yang metuah abi yang berbahagia apabila bak malamnya nyo hana truk selera urang drone hana lagu hana lucu nyo yang god menteng ni cok yang hana god no pupa lembaga dia juga metu na menentang lagi gurero no pegah tanyo na gure masing-masing untuk tatanyang bak gurero tu masing-masing lom. Makanya mak yang metuah nyo apabila na kesalahan lun pu kana pemaaf alhamdulillah abu-abu lun pu kana pemaaf alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.